Ikintu cyitwa indege za Sukhoi zongeye kugaragara ku mirongo y'urugamba nyuma y'uko haranyuzeho igihe kirekire tutazibona ku mirongo y'urugamba. Izi ndege zavuye hariya za Goma zigaba ibitero biremereye cyane kuri M23 hariya za Masisi. Ntabwo ari Sukhoi yonyine agaragaye ku mirongo y'urugamba, kubera ko hagaragaye n'indi ndege yarizanye imwe mu misadi iremereye cyane. Bamwe mu basirikare n'ubundi bakomeje kurundwara muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na bimwe mu bikoresho. Ibyo byose ndaje mbigarukeho, ndaje mbitotora akantu ku kandi. Ibyo ni bimwe mu biri gukorerwa ku mirongo y'urugamba. Ndaza ahangaha za Masisi, ikintu cyitwa imirwano ku rwego ruteye ubwoba. FARDC yongeye guhagurutsa intwaro zabo bavuye mu byerekezo bigiye bitandukanye batera M23 hariya santere Masisi. Ariko ibyo FARDC yahuye nabyo ndetse n'ingabo z'u Burundi, ingabo za leta ndetse n'iyi coalition bahuye n'akaga gakomeye cyane. M23 yabamereye nabi ku buryo buremereye cyane ndetse kandi iranabirukansa, binatuma M23 ifata bimwe mu bice yari yasigize ingabo za leta. Saho honyine aho ngaho za santere Masisi, mu majyepfo ya santere Masisi nayo ikintu cyitwa imirwano ku buryo bukomeye cyane aho ngaho za Gatare. Uko niko ibintu byari bimeze ku mirongo y'urugamba. Turajya n'ahangaha za Kamatare, aho nituhava turajya za Ruziranaka. Ikintu cyitwa imirwano nayo yongeye kubura ku rwego ruteye ubwoba. FARDC iri gushaka gukora iyo bwabaga kugira ngo urebe yuko yajagaraza umutwe wa M23. Ingabo z'u Burundi ziri gushaka yuko zakwinjira hariya za santere Masisi, ariko M23 nyuma yuko yabakubitiye hariya za santere Masisi ikanamanuka ahangaha mu majyepfo ya Masisi, ndavuga Ruziranaka, nabwo yongeye kumerera nabi ku buryo buteye ubwoba ingabo za leta. Ubu tuvugana bamwe barakiruka nkabakuramo akarenge kabo. Muri aya makuru yacu agezweho ku mirongo y'urugamba, ndaje mbagezeho uburyo M23 iri mirerekera mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku buryo bukomeye cyane. M23 irashaka gufunga bikomeye cyane uriya muhanda ujya Bukavu. Ikindi kandi M23 irashaka kwinjira za Minova ku buryo bukomeye cyane. Wamaze kumenya yuko se hariya za Numba abaturage batangiye guhunga ku buryo bukomeye cyane. Bamaze kumenya amakuru yuko M23 igomba kwinjira hariya Numbi kandi kahinjira irasa ku rwego rwo hejuru. Bamwe mu baturage batangiye kugira ubwoba bukomeye cyane, batangiye gukuramo akarenge kabo. Abarwanyi ba FDLR nabo babarizwaga muri aka gace ka Numbi. Amakuru dufite kugeza aya magingo, amakuru atariho ivumbi, nuko nabo bamaze guhunga. Ibyo byose ndaje mbitotore muri aya makuru yacu agezweho ku mirongo y'urugamba. Andi makuru agezweho hara mu gihugu cya Kongo, mwamaze kumenya yuko se imwe mu ndege y'igihugu cya Kongo irimo iratunda bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi bapfuye. Irimo iratunda imwe mu mibiri y'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvuga n'abasirikare barenga 100 bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zirimo zirihakana bamwe mu basirikare barimo baragwa mu mirwano hariya mu gihugu cya Kongo. None imwe mu ndege yahagurutse rwihishwa mu ibanga rikomeye cyane yatwaye imirambo irenga 100 y'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana bamwe bamaze kubapakurura ku buryo bukomeye cyane, ahubwo ikintu giteye ubwoba aba basirikare bari buze gushyingurwa mu ibanga rikomeye cyane. Ikindi kandi haracyari abandi basirikare benshi cyane mu gihugu cya Kongo. Amakuru aravuga yuko hari imibiri y'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi irenga 400. Iyo mibiri ndi kukubwira ni yabonwe, kubera ko itarabonwe ni myinshi kurushaho. Turasoreza kuri iyi nama y'akasamutwe, imwe mu nama iremereye cyane yamaze guterana hariya za Goma. Uwo bita General Pacifique Masunzu ndetse n'uwo bita General Kabundi, ubu ngubu bari kumwe na Sadek ndetse n'ingabo z'u Burundi, bamwe mu bayobozi babo. Ndetse kandi iyo nama igamije kureba uburyo ngo bakubita umutwe wa M23 bakanisubiza bimwe mu bice byose M23 yamaze kwigarurira. Iyi nama irimo irateranira Goma. Ibyo byose ndaje mbigarukeho, ndaje notora akantu ku kandi. Subscribe to this channel. Yes, reka nongereye mbasuhuze ndetse kandi nanabahereza ikaze mwe mwese mwamaze gukora subscribe, mwebwe mukunda makuru agezweho ku mirongo y'urugamba. Reka twihute ku mirongo y'urugamba turebe uburyo ibintu bihagaze. Ariko ndababwiza ukuri ikintu cyitwa imirwano gikomeje gufata indi ntera ku buryo bukomeye cyane. M23 nyuma yuko ikubise itababarira ingabo za leta ndetse n'abambari bayo, nabo barimo barashaka kwihimura, ari nako bashaka kureba yuko nabo hari igice na kimwe bafata. Ingabo za leta zongeye kugaba igitero kuri M23 hariya santere Masisi, bavuga bati tugomba gufata natwe iriya santere Masisi tukayisubiza. Twagiye tubabwira yuko M23 ubu ngubu irimo iragenzura santere Masisi, ariko ubu ngubu bamwe barimo baribaza bati abo bateye baturutse he? Izi ngabo za leta, ndavuga FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, zateye M23 zivuye aho bita Bugabo.
zavuye aho bita Bugabo ziza zumva yuko ngo kuva M23 bari bamaze kumenya amakuru yuko M23 iri kurwana yerekeza mu majyepfo, iri kurwana yerekeza iyo za Karehe, dore yuko bari banafite amakuru yuko M23 byakanga byakunda igomba kurara yinjiye muri Numbi. Nyuma yo kumenya ayo makuru, ingabo za leta ndetse n'ingabo z'u Burundi bakoze iyo bwabaga batera M23 bavuye ngo za Bugabo bashaka kwinjira muri centre Masisi. Baje gusanga intare za Sarambwe zihagaze bwuma, batangiye gukozanyaho ku buryo buremereye cyane. Ni imwe mu mirwano yamaze umwanya munini cyane. Byabaye ngombwa yuko umutwe wa M23 utanga isomo riremereye ku ngabo za FARDC. Babakubise ku buryo buteye ubwoba, barongera barirukanka bacanga za Bugabo n'ubundi bateye baturutse, barakomeza barabaminura. Ubu tuvuganira centre ya Masisi, centre ya Masisi ndakubwiza ukuri ubu iratekanye, nyuma yuko M23 yihagazeho kigabo igakubita ingabo za leta ndetse n'ingabo z'u Burundi. M23 yabirukanyije kugeza ubwo ibagejeje kure. Saho ngaho centre Masisi honyine hagaragaye imirwano, kubera ko ntaza Gatare hongeye kumvikana imirwano yo ku rwego rwo hejuru. Gusa amakuru dukura mu baturage avuga yuko iyi mirwano yabereye za Gatare yabaye hagati y'amasaha 2 ndetse n'amasaha 3. Ni imwe mu mirwano yamaze umwanya, ariko atari umwanya munini cyane ugereranyije n'imwe mu mirwano yabaye hari centre Masisi. Kubera ko ari centre Masisi hagaragaye imwe mu mirwano iremereye nyuma yuko FARDC ndetse n'iriya coalition yabo yose bari bagabye ibitero kuri M23 bumva yuko bashaka kwinjira hari ya Masisi, ariko birangira bibaye iyanga, ariko birangira iyo gahunda yabo yabapfanye kandi hanagwa abasirikare benshi ba FARDC. Naha rero za Gatare ni nako FARDC yari yamaze kuzenguruka ku buryo buremereye cyane, naho ishaka gutera M23. Gusa amakuru dufite kugeza amaginga ya nuko aha za Gatare M23 naho yitwaye neza, na gace na kamwe M23 yigeze itakaza, ahubwo ikintu yakoze ni ugukubita FARDC ikayijyana kure. Nimba yari iri mu birometero 3 yabagejeje nibura nko mu birometero 10 mu rwego rwo kwirinda bimwe mu bitero bashobora kuyigabaho mu buryo butunguranye. Ubwo twamaze kuva ngaho za Gatare, ubu twageza ngaho mu majyepfo ya Masisi, nyuma yuko M23 ifashe yiruziranaka. Ndakubwiza ukuri ikintu cyitwa FARDC barashikoye, ingabo z'u Burundi zarashikoye, zirashaka kuba hafi ya centre Masisi. Iyo ruziranaka twababwiraga yuko M23 yamaze kuyifata, ariko iyi ruziranaka ntabwo ari agace gatoya, iyi ruziranaka ni agace kanini. Iyi ruziranaka hari harimo defense za FARDC, ntabwo bari baravuye mu bice byose. Ariko nyuma yuko bagabye ibitero kuri M23 angaza ruziranaka, byatumye M23 ifata icyemezo cyo kubakura no muri izo defense zindi bari barimo. Izo defense yari yabasigiye, byatumye umutwe wa M23 ubakubita ku buryo buteye ubwoba, inabakura muri izo defense. Kugeza amaginga ya iyi ruziranaka irimo iragenzurwa n'umutwe wa M23 100%. Byahise bituma umutwe wa M23 ufata Kamatare ndetse ifata na Kamatembe. Ni nyuma yuko FARDC izi defense zabo zirahangaza ruziranaka zashatse gukubita umutwe wa M23, ariko byabateye akaga gakomeye cyane, bituma M23 ifata iyi Kamatare bidasubirwaho, ifata ni Kamatembe. Ubu tuvugana kugeza amaginga ya M23 igice cyose cya ruziranaka ahangaha za Kamatembe, ubu M23 nirimo irahagenzura. Defense zose z'ingabo za leta ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zari ziri hara za ruziranaka zamaze kuhakurwa. Ubu ngubu imirwano irimo irerekeza za Karehe. M23 yanabirukanyije ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo bakuye imeshwaro baratatana. Muri iyo mirwano yahuje M23 hariya za ruziranaka na FARDC yaje kurekura imwe muri rocket iremereye cyane, imwe muri bombe igwa hariya za Ngungu. Ubu ingabo za leta zirimo zirahungira aho bita Ikebumba ni izi ngabo za leta zirimo zirahungira nyuma yuko bazikuye ahangaha za Kamatare ndetse na Kamatembe. Twamaze kugera ahangaha za Ngungu. Ubu tuvugana nta mirwano iriyo, gusa ejo hatewe ikintu cyitwa rocket iteye ubwoba, hatewe ikintu cyitwa igisasu kiremereye. Ingabo za leta zaje kuhatera igisasu ubwo bahanganaga na M23 hariya Ngungu. Rwose kugeza amaginga ya ubu nta kibazo gihari, za Sake nta kibazo gihari,
za Rubero nta kibazo gihari, wenda usibye amakuru ari kuvuga yuko hariya za Rubero hakomeje kwirunda bamwe mu basirikare ba leta ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'imisada ya bimwe mu bikoresho by'intwaro byose bikomeje kwirunda hariya za Rubero, biri gushimangira yuko mu minsi mike cyane ishoboka dushobora kuza kumva imwe mu mirwano iremereye hariya za Rubero. Muri iyi mirwano yahuje umutwe wa M23 hongeye kugaragaramo zimwe muri Skoyi. Mu minsi yashize twababwiraga yuko zimwe muri Skoyi zajyanwe Goma zakuye hari ikavumu. FARDC yari irimo irakoresha indege yitwa MY24, ariko nanone twongeye kubona zimwe muri Skoyi. Ni zimwe muri Skoyi ngo zaje kunaniza bikomeye cyane umutwe wa M23. Impamvu nyamukuru yatumye bahagurutsa izi ndege ni nyuma yuko babonye yuko izi MY24 nta kintu zikomeye zirimo zirakora ku mirongo y'urugamba. Izi ndege zavuye Goma, zavuye Ngoma ziza gutanga umusada kuri FARDC, ndetse kandi izi ndege ni zimwe mu ndege zajyanwa ku mirongo y'urugamba kugira ngo binagabanye igitutu cya M23. Ni nako kandi hari Goma hari hateraniye inama, ni nako hari hateraniye inama iteye ubwoba. Iyo nama nayo ndaje nyigarukeho, imwe mu nama yahuje bamwe mu basirikare bakomeye ba Sadeke ndetse n'abasirikare bakomeye b'igihugu cy'u Burundi, tutanibagiye bamwe mu basirikare bakomeye cyane ba FARDC hari Goma. Izo ndege rero bazihagurukije nyuma yuko iyo nama irimo iraterana. Iyo ndege yaje koherezwa hariya ku mirongo y'urugamba ya Skoyi. Ni imwe mu ndege yagiye igaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye ku bindo bya M23, gusa kugeza amagingo aya nta makuru twe twamenya niba koko hari ikintu gikomeye cyangwa gihambaye iyi ndege ya Skoyi yakoze ku mirongo y'urugamba. Hano za Murambi habereye imirwano nyuma yuko M23 imenye yuko FARDC igiye kwigabaho ibitero, ikavuga iti nituramuka tutabagabye ibitero mbere ko babitugabaho biraza kutumerera nabi. Ubwo ubutasi bwa M23 bwari bwamaze gutahura umugambi mubisha w'ingabo za leta, uko kurwana ku buryo buremereye cyane. M23 yakubise ingabo za leta, ntago byarangiriye aho ngaho, yakomeje kuzikurikira bagera aho bita ku Kamata, aho barahava bagera aho bita Nyamazu. Ariko mu by'ukuri iyo mirwano ya FARDC ndetse na M23 hari icyo ari irimo irashushanya, hari n'icyo M23 yashakaga. M23 byarangiye kubisa ingabo za leta ku buryo bukomeye cyane, irabirukansa ku buryo buremereye, binarangira M23 ifashe agace kitwa Bitonga. Ako gace kugeza ubu kari mu maboko y'umutwe wa M23. Yaje no gufata iyi bitagata nyuma yuko ingabo za leta ndetse na koalisiyo yabo bashaka kugaba ibitero kuri M23 hariya za Murambi. Ariko ibintu bahuriyeyo nabyo ni ibintu byo ku rwego rwo hejuru. Ibi ngibi kandi M23 yakoze byo kwinjira hanga za Bitagata ndetse n'ahanga za Bitonga ikanafata utu duce. Ibi ngibi bifite icyo bisobanura. Niba M23 yamaze gufata hanga za Bitonga ndetse n'iza Bitagata, bivuze yuko M23 irashaka kwigarurira Karehe yose. Ni naho iyi mirwano, ni naho iyi ntambara iri mirerekeza. Ubu amakuru dufite kugeza amagingo aya nuko bamwe mu basirikare, bamwe mu barwanyi barwana ku ruhande rwa leta, bamwe mu baturage, nyuma yuko M23 yegereye byoroshye cyane hariya za Numbi, iyi mirwano yo kwigarurira hanga za Bitagata ndetse na Bitonga irashushanya yuko M23 ishaka kwinjira hanga za Numbi. Iyi Numbi nyuma yuko abarwanyi benshi bagiye bahahungira, batangiye kujya gukuraho imiryango yabo, ndetse na bamwe mu baturage hariya za Numbi barimo barahunga nyuma yo kumenya yuko M23 isaha ku isaha ishobora kuza kwinjira ahangaha za Numbi. Ibi ngibi kandi bikazafasha umutwe wa M23 kuba yafunguye umuhanda werekeza Bukavu. M23 muri iyi mirwano irashaka gufunga ahantu hose hashobora kuba haturuka umusada, ndetse no kuba haturuka bamwe mu basirikare ndetse na zimwe mu ntwaro. Ni nayo mpamvu M23 wumva iri kujya ahangaha za Karehe. Ni nayo mpamvu wumva umutwe wa M23 ushaka gufata uyu muhanda, kuko uyu muhanda ni umuhanda principal. Ni umuhanda ufasha Antoine Kisekedi Chirombo, ni umuhanda ufasha abangaba barwana ku ruhande rwa leta kuba babona ibikoresho mu buryo bworoshye, kuba babona intwaro mu buryo bworoshye, kuba babona umusada w'abasirikare mu buryo bworoshye. Ni nayo mpamvu M23 imirwano yabo yose irimo irerekera hariya hose, irimo irerekera ahangaha za Minova. M23 nyuma yuko ifashe Numbi, ndababwiza ukuri mu gihe gito gishoboka murumva M23 yafashe ingi Minova, kubera ko nyuma yo kuva za Numbi biroroshye cyane yuko M23 yideplasa ihava ijyaho bita Shasha. Ikigera Shasha bizaba byoroshye cyane kuba yafata Minova, kuko ishobora kuzacaho bita Kabase cyangwa igacaho bita Karungu kugira ngo ifate iyi Minova. Nyuma yuko izaba ifashe utwo duce twose tugiye dutandukanye bikarangira ifashe iyi Minova,
kandi ibi ngibi niho bishyira, biri gushyira yuko M23 ishaka gufata iyi Minova. Nimara gufata iyi Minova bizaba bisobanuye yuko M23 ikijyanye n'akarindi katezwaga n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ibijyanye n'akarindi kazimwe mu ntwaro zambukiraga hariya mu Kivu, zacaga hariya mu Kivu zigakukira hariya Minova zikajyanwa ku mirongo y'urugamba, ibyo bizaba bihagaze. Ibi ngibi bizashyira igitutu gikomeye cyane ku butegetsi bwa Antoine Kisekedi Chirombo ndetse na bamwe mu barwanyi bazaba bari ku mirongo y'urugamba. Bizaba bigoye cyane kugira ngo uruhande rwa leta cyangwa abarwana ku ruhande rwa leta bongere kubona undi musada, bongere kubona bamwe mu basirikare bashobora kunyuzwa y'amazi, kubera ko inzira yari isigaye ni ngiyi ya Minova. Inzira yari isigaye ni iki Kivu. Niramuka rero ifashe iyi Minova nta handi bazongera kubona bashobora gukukira. Iyi mirwano yose ya M23 irimo irashyira mu gufunga imwe mu mihanda ingabo za leta zifashishaga zitunda bimwe mu bikoresho ndetse na bamwe mu basirikare. Ibyo twamaze kubivaho ku bintu biri kubera ku mirongo y'urugamba. Reka twigira ahangaha Goma nyuma yuko ikintu cyitwa imirambo y'abasirikare gikomeje kwirunda mu bitaro bigiye bitandukanye, yaba ibitaro by'abasivile, ndavuga ibitaro by'abaturage. Ibyo byabaye ikibazo gikomeye cyane, abaturage barimo barabura ahantu bavuza abavandimwe babo kubera ko ibitaro byose hariya mu mujyi wa Goma byuzuye imibiri y'abasirikare b'Abarundi, byuzuye imibiri y'abasirikare b'Abazalendo, aba FARDC, aba FDLR. Uko niko ibintu bimeze hariya mu mujyi wa Goma, nyuma yuko zimwe mu ndege za SCOI zivuye hariya mu mujyi wa Goma zikajya kugaba ibitero kuri M23. Muri ayo masaha harimo inama iteye ubwoba. Ni inama yateranye ihuje bamwe mu basirikare bakomeye cyane. Ni inama yahuje bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse na bamwe mu basirikare ba SADC bakomeye, bamwe mu bayobozi, ndetse inahuza uyu General Masunzu Pacifique ndetse n'uyu General Kabido. Ni imwe mu nama ngo yari igamije gufatira ibyemezo bikomeye cyane umutwe wa M23 no kwiga uburyo bashobora kongera kugaba ibitero kuri M23. Iyo nama nicyo kintu yari igamije. Iyo nama yafatiyemo imyanzuro ikomeye cyane ndetse ngo banemeza yuko bagomba gukoresha bimwe mu bitwaro biremereye, bagomba gukoresha zimwe mu ndege ziremereye kugira ngo izo ndege zijye kugabanya ngo akarindi k'umutwe wa M23. Ayo makuru yamaze kumenyekana yuko iyi nama igamije kurimbura M23 no kureba uburyo bwose ngo bakisubiza bimwe mu bice byose M23 yamaze gufata. Ubu ngubu hari ibice bamaze gutagatinga kandi bigomba gukurwa mu maboko y'umutwe wa M23. Hari agace ka Ngungu, hari Masisi. Ibi bice bibiri barabishaka mu bina bwiza. Ni inama ngo yari igamije kureba uburyo ngo bakisubiza bimwe mu bice bigiye bitandukanye n'uburyo bakongera zimwe mu ntwaro. Nibinakunda ahubwo barongera bakundi musada mu gihugu cy'u Burundi, barongera baka izindi mbaraga zigomba guturuka mu gihugu cy'u Burundi, barongera baka abandi basirikare kubera ko abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mirwano, barongera baka indi support. Ibi ngibi ni bimwe mu byizwe muri iyi nama kandi ngo bigomba gushyirwa mu bikorwa vuba kugira ngo barebe yuko bagabanya ngo karindi k'umutwe wa M23. Aho twamaze kuhava, reka tujye n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kirimo kirahakana yuko hari abana b'igihugu cy'u Burundi barimo baragwa mu mirwano hariya mu gihugu cya Kongo. Amakuru twamaze kumenya nuko imwe mu mirambo irenga 100 yamaze gupakirwa indege ya Kongo, ijyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Abangaba bagomba gushyingurwa mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyahakanye ayo makuru kivuga yuko nta bana babo barimo baragwa mu gihugu cya Kongo, ariko amakuru yamaze kwemeza yuko imwe mu mibiri irenga 100 yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ari abo bonyine. Iyi ndege igomba kuva mu gihugu cy'u Burundi kongera ikajya gutora indi mibiri y'abandi basirikare. Igihugu cy'u Burundi cyabihakaniye kure. Mwabonye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, General Brigadier, avuga yuko nta bana b'igihugu cy'u Burundi barimo baragwa ku mirongo y'urugamba. Kugeza magingo aya, nyuma yuko umutwe wa M23 ufashe amateka ingabo z'u Burundi nyinshi, nyuma yuko bagiye batakaza abasirikare muri ubwo buryo, bagomba kongera gutanga undi musada kuri Antoine Kisekedi Chirombo. Ariko kandi ko batanga umusada, ni nako izo ndege zigomba kubisikana, imwe itwaye abazima indi izanye imibiri mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu babyeyi bafite abana babo ntago barimo barabimenyeshwa. Amakuru dufite kugeza magingo aya, uburyo igihugu cy'u Burundi gikomeje gushinyagura bikomeye cyane abo bana b'igihugu cy'u Burundi barimo baragwa muri Kongo. Bamwe mu baturage bafite abana babo bagiye ku mugaba mukuru w'ingabo
bamubwira yuko abana babo bamaze kumenya yuko baguye ku mirongo y'urugamba. Abo babyeyi ubu tuvugana ngo barafunze nyuma yo kujya kubaza ibijyanye n'amakuru y'abana babo, nyuma yo kujya gusaba imibiri y'abana babo ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Igihugu cy'u Burundi gikomeje guhisha amakuru ajyanye na bamwe mu basirikare barimo baragwa ku mirongo y'urugamba. Ni munyemere ibijyanye n'amakuru yaragezweho ku mirongo y'urugamba tubisoreza ahangaha, ariko ndababwiza ukuri mu makuru yacu ataha ndabagezaho breaking news, ndabagezaho uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba, kubera ko iki gitondo intambara ibyutse n'ubundi tutumba ku buryo bukomeye cyane. M23 yamaze gutegura imbunda zayo za 12 ndetse na 14. Imbunda yiswe Satani yamaze gutegurwa nyuma yuko bamenye yuko Skoy zongeye guhaguruka. Bamaze gufata izi mbunda bazirebesha mu kirere. Ibi ngibi birashimangira yuko izi Skoy dushobora kuza kubona zimwe muri Skoy zarashwe ku buryo buremereye cyane. Ni nayo mpamvu nakubwira ni we wakoze subscribe, mwebwe mudusigira ibitekerezo byanyu. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza, akandi Imana ikomeze barebe cyoroshye. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda. Make sure you only subscribe on Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel.